برنامه داویا هفته تر اوتیجه ایرو میوان می گرکی گرین کن بریانه ها بریس ایلیاس هلیلوğlu مشان بخواه سروک عشیره حیداران بخواه وان اردیش نیویه حیداران لوی دری بود درباره هفته نیویه بر پارلمانتوی کو دو هاتبو کرن آخفی آن هاجی صبح دیده جوت می تماشاوان نجا سالوگرا قدسیه قدس کو ایرو دناله ایرو دیشه دو çavako Şimon Peres hatta benah kirin ev devleta ku vedre dagir kiriye havirdori vede me bakıfın çimaj bu Müslümanan giringe tariha ve çiye Selahattin Eyyubi ki bu cevid nav dirokede çi bu o biviyavayı her mijaran emi bikira haber beden diroknas tarihnas Halil İbrahim Sofoğlu bere Sofoğlu bere yarıştıştı bu khairat Sıbe sal ve gara Kudüs'e. Damaku embejin Kudüs'e. Berya her tiştiği gerekem çifteyim bikir. Bele, bu bir anine fetha Kudüs'e beşi despekede gereken enbiya bir annekin ki kıble peygamberane. Yani tarafı Hazreti Davud'a hatiye imar kırın, o Hazreti Süleyman'la hatiye berfra kırın. Başı embejin mesela Hudey Teala nezi tam de hazaran zedetir peygamber yani Kudüs'e şerif şan diye. Bu adalet, merhamet, insaniyet be pervede kirin. Serbiye kici Kudüs hela men Müslüman amacı Batı Peygamber aleyhissalatü vesselam